O kakvoj brizi o studentima vi pričate? Pomilovali ste huligane koji su pretukli jednu studentkinju. Što se tiče ovog slučaja, ja apelujem na sve vas da se ove predstave za javnost prekinu momentalno. Želim da izrazim najdublje saučešće porodici Živković i da se nadam da će u narednim danima makar imati mir. Dakle, neka organi rade istragu po slovu zakona i neka informišu javnost pravovremeno. To je u zaista u interesu i porodice i društva u Srbiji. Ovo je tragičan događaj koji zaista treba, da kažemo, ne politizovati. Ali ono što je zaista pitanje je, ko je redakciji Informera juče dostavljao lične podatke o tragično preminuloj studentkinji? Zašto se time ne bavimo? Kako je moguće da je redakcija Informera juče ceo dan silovala javnost, objavljujući privatne podatke, uključujući fotografiju tragično nastradale studentkinje, široko javnosti uznemiravala javnost? Da li treba da vas podsjećam da je na televiziji Informer, koja je pod vašom kontrolom, dakle to je nezavisni medij, to je vaš režimski outlet, se pozivalo na hapšenje i rektora i dekana, u kome su se iznosile privatne informacije ne samo o tragično stradaloj studentkinji, nego čak i o njenoj porodici, bez ikakve brige i empatije kakve to posljedice možda ima na tu porodicu koja prolazi kroz jednu najstražniju tragediju. I to nije bilo samo na Informeru, to je bilo čak i na vašoj Pink televiziji. Toliko se daleko išlo da se govorilo da su blokateri ubili studentkinju, da je ovo ubistvo sa predomišljajem i da je ovo žrtva blokada. Ja neću zaista da dužim, zato što mislim da nema poente dužiti. Ja mislim da treba da bude mnogo sramota, zato što tragediju koja se desila na Filozofskom fakultetu koristite za politizaciju na najstrašniji mogući način. Gospođo Brnović, vratit ću vas na neke stvari koje ste rekli. Vi ste rekli da ste sazvali sednicu 21. januara 2025. godine vezano za stanje na univerzitetima. Ja ću vas podsjetiti, 40 dana, ja sam vas lično molio da se ta sednica zakaže. Vama je trebalo 40 dana tada da zakažete tu sednicu. Vi niste zakazali ni kada su vaši stranački huligani tukli studente Fakulteta dramskih umetnosti zato što su blokirali ulicu u znak protesta. Niste ni tad sazvali sednicu. Niti ste sazvali sednicu onda kada je studentkinja Sonja udarena kolima kod Vukovog spomenika zato što je predsjednik države i najuticajnija ličnost vaše stranke svakog učesnika blokada proglasila legitimnom metom. Nemojte vi da pričate o tome da vi brinete o studentima. I znate zašto još ne brinete o studentima? Zato što bivši predsjednik vaše stranke, predsjednik države, pomiluje četvoricu huligana koji su jednoj studentkinji bejzbol palicom 2 mesta polomili vilicu i izbili 4 zuba. O kakvoj brizi o studentima vi pričate? Pomilovali ste huligane koji su pretukli jednu studentkinju. Ovo nije nikakav institucionalni proces, ovo nije sastanak u formatu koji treba da nešto da sazna, ovo je za vaše televizijske kamere, ovo je za to da se osudi univerzitet. A ja ću vas podsjetiti, pošto ne znate, pošto ne pratite. Rektor Sinani je izašao i rekao, dekan, izvinjam se, na fakultetu filozofskom nije pronađeno ništa pirotehničke sredstava i opreme i policija izvršila uleđe. Takođe, u vreme kada je studentkinja bila na 5. spratu, trajala je nastava. Tako da vas molim da neke činjenice poštujete kada govorimo o događaju koji se juče desio. Dakle, ne može da bude arbitrarno jer se priča čak i stvarima arbitrarno. Ja vas još jedan put molim, prekinite ovaj sastanak. Ovaj sastanak nema ni poentu ni format. Neka organi rade svoju istragu. Neka nas obaveste o rezultatima istrage. Kad budemo imali rezultate istrage, hajde onda da razgovaramo.